uJesu Kristu uyinkosi. Ngithanda ukubingelela ubaba uMpostoli Ntsibande, ngibingelela umama uMpostoli Ntsibande. Ngicela ukubingelela bonke abefundisi esinabo. Bazalwane, siyaxolisa kakhulu ukuthi besinomzalwane obekade ezosenzela ukurecognize abefundisi bendawo. Siyacela ukubingelela uma bekhona bephakathi kwethu. Sithi bamukelekile kule nkonzo engabizwa ngomuntu kodwa ebizwa uNkulunkulu. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela nonke bazalwane enikhona kule ndawo. Singabazalwane bala eHammersdale. Siyathanda kakhulu bazalwane. Siyabonga ukuthi nidele konke ebekade kungcono mhlawumbe beningakwenza kodwa nenza nazofuna ukuzoza ukuthi uNkulunkulu usibizeleni eHammersdale. Nathi besiyiHammersdale sizile sizoza ukuthi uNkulunkulu uthini yini usihlanganiseleni kule ndawo. Amen. Bazalwane, igama lami Mangitholokotho njengoba seleshilo umhloniphile Mkholokotho. Ngizokwenza inhloso yale nkonzo. Amen. Bazalwane, noma ngingeke ngize ngikwazi ukungena into detail ukuthi sifike kanjani la, uma ngumkholokotho ngifike kanjani la, kodwa into engingayisho nami ngangikhona ebandleni engangikulo. uNkulunkulu umenza izinto-ke akakuchazeli ukuthi ngobani. Wena nje kufanele umethembe, umlalele, wenze njengalokhu elishilo. Yabona kufika esikhathini la kufanele khona ngiyokhonza ekhaya. Nganginga-understand bazalwane. Kangangokuba ngaze ngasenhliziyweni yami ngangaphimisela ngomlomo. Ngathi mhlawumbe uma ngingasuka la ngiyokhonza la, avele uNkulunkulu abone ukuthi ngizoya la ngicabanga khona, ngivele ebusuku ngiphuphe. Uma ngiphupha la kade ngithi ngizoya khona, ngivele ngifice ngithi mase ngingenile ngaphakathi ngingayitholi indawo yokuhlala. Ngivele ngifice iy'tulo zonke zi-occupied, ezinye nje zi-occupied nayiy'ngane, mhlawumbe abantu ababengasukuma ey'ncane kakhulu. Ngaze ngaguqa ngamadolo ngoba enhliziyweni yami kwakuwukuthi ngikhuluma senkonzweni. Kufike izwe lithi ufunani lana ngoba awusenayo nendawo yokuhlala. Ngiqhubeke ngihlale bazalwane. Kuthe sekushunyayelwa kwangathi nje ngifocusile kuvulwe izwi, kuNkulunkulu nomile ovule izwi. Ngilizwa lelizwi. Kwavele kwasuka nje omunye kwangathi umuntu omusha lapho. Kwavele wasukelela wamemeza ngendlela yokuthi uyamisa yamvala lo ovula izwi. Laphazamiseka bazalwane, izwi wasuka lo muntu omusha weza ngaphambili. Wazokhuluma into ephikisana nezwi laNkulunkulu. Laphinde labuya lelizwi lathi ufunani wena na? Ila ngaphuma khona bazalwane ephusheni. Bese ngixoxela khona umzalwane wami enkosini ongikhulelekile ngize ngibe la. Ngixoxele yena ngithi yazi ukuthi ngikhupheke ukuthi bese ngithi ngithatha isinqumo sokuthi ngizosuka la ngikhonze la. Wayesethi leli phupho lakho likhonfirma iphupho elaphushwa yimina. Uthi sasihamba sobabili siya lapho la usho khona. Uthi masifika ngempela indawo yokuhlala sangayithola. Uthi masingayithola indawo yokuhlala uthi wena wavele waphuma wahamba wangishiya ngisafuna indawo yokuhlala. So ngase ngiyabona ukuthi inkosi ngempela ingikhiphile, kodwa njengoba ingikhiphile ayinginikezile futhi ibandla engizokhonza kulo. Ngamkhonza uNkulunkulu ngisendlini, samkhonza siyabazalwana abaningana, samkhonza sisendlini bazalwane. Kuthe ekuhambeni kwesikhathi sibuka nje lento yokuthi sikhonza sisemakhaya, asihlanganeni lithi nje Nkosi kuhle ukuhlangana. Bese ngithi kulo mzalwane yazi ukuthi bengifisa ukuhlanganyela ebandleni ukuthi ngibavakashele. Wayesethi hayi nami ngingathanda asambe. Bese ngithi mina ngoba asiyihlalelanga, asike sikhuleke simbuzeni uNkulunkulu ukuthi kuhle yini. Ngicabanga ukuthi nje kwakodwa entambama noma ngekho kahle ngesikhathi ngiguqile ngithi ngiyathandaza. Umthandazo wami ngangisawuqala nje bazalwane. Kwavele kwakhuluma izwi elithi mina into kufanele ngabe niyayithandazela ukuthi kuzovula ibandla eliholwa uNtsibande eHammersdale. Ngathi
ngiyeka bazalwane ngagcina ngibonga uNkulunkulu ngayeka umthandazo ngamfonela lo mzalwane ngathi ayingeke mina ngibona ngathi uNkulunkulu ungivimbile ukuthi ngiye lapho wayesethi naye kusho ukuthi uzivimba sonke kwaphinde kwaqhubeka ngoba uNkulunkulu wethu uNkulunkulu ozikhonfemayo izinto zakhe kwaqhubeka isikhathi ngaleso sikhathi leso ngangisanda ngena ekhaya lezi ngifake uye lo mzalwane ngene ekhaya lezi engina WhatsApp wanele ukuze indaba ekhaya lezi wafaka mina wacela ukuthi bangifake bese phinde kuba khona elinye iphupho futhi engiba nalo kwasenzoba yiphasika ngonyaka odlule ngiphupha ngathi khona indawo ethi kaMntloyi ngalamuya ngaseRenki ngathi ngihamba ngalapho ngibona isayithi nje enkulu ivuliwe kubekwe iy'tini lapho bazalwane ngathi zokwakhiwa kuvele kuqhamuka uNsibande ngangingakaze ngize ngibone kuqhamuke uNsibande afaka ama-overall uma efaka ama-overall ngathi khona abanye abazalwane abambonayo basale uNsibande hamba sideni ngithi mina hawu kanti uNsibande bayamazi le ndawo ngibese ngiyabona bazalwane ukuthi uNkulunkulu ukhonfema leya into ayisho sithi siqhubekele ukuyofellowship so silana nje ingoba uNkulunkulu ngempela ubethanda ukuthi ukuqala umsebenzi yakule ndawo siyazi ukuthi uqala komsebenzi akuyona into evele yenzeke nje kodwa sikholwa umnikazi womsebenzi ukuthi kuzokwenzeka bazalwane so bazalwane into enza ngathi ukuba ngathi kuba khona naney'nyembezi ngingafikela nje kusukela izolo indaba kaJuda uJudas Iscariot ukuthi uJudas Iscariot naye wayekade ebiziwe njengabanye abafundi kodwa wayengakhethwanga ngiyabuka ukuthi uNkulunkulu esesiqoqileke eHamasdale siyinsali engabe sikhethiwe yini kodwa ngoba uNkulunkulu angambula lezambulo ey'ngaka nangami kanti angikhethwanga so bazalwane kufanele kube semkhulekweni wethu ukuthi singalahlwa uNkulunkulu esesithandile saba yingxenye yecebo lakhe ngey'nsuku zokugcina bese bakhona umzalwane lo mzalwane ade ngimusho unamahloni okufakaza kodwa wangifakazela ngento eyangishiya ngempela ngithuthumela ukuthi kwave angazi noma ukuthi wayephupha kodwa kuthiwa ngiyabona nje ukufika kwababuNsibande la eHamasdale ukuzofika ezoletha le nkonzo yokuqala anokwazi ukuthi phela sekufikile bazalwane ifuna ukungikhalisa kakhulu ukuthi isikhathi sesiphelile bazalwane kodwa uNkulunkulu akathandanga ukuthi iHamasdale isale ngaphandle akafunanga ukuthi sibe ngaphandle kombuso wakhe uthi anokwazi ukuthi emva kokufika kwale nkonzo sesizoba sincane kakhulu isikhathi esisele nisakhona nisenyameni bazalwane uJesu uyabuya uJesu akathandanga kodwa ukuthi abuye eHamasdale engafikanga wazolilethela ngampela ivangeli sitholile bazalwane ekhaya lezi ivangeli langampela elihlukanisa umuntu nesono athi umfundisi wemile eshumayela ungakholwa amen yileli-ke elifika kuthipha isono umuntu kodwa uNkulunkulu akathandanga ukuthi inkosi uJesu ibuye engazange alilethe lelo vangeli kule ndawo siyiHamasdale sithandiwe ezulwini siyamdumisa kakhulu uNkulunkulu angazi ukuthi bengingalethani kuye engenela ukubonga engimbonga ngakho enhliziyweni yami kuvuka izwi lenkosi iHubo 33 ngicela ukulifunda bazalwane iHubo 33 bazalwane siqala kuverse 1 sigcina ku-11 ile ndumiso nje uNkulunkulu ayibekile enhliziyweni yami mangibuka lizogcwaliseka icebo likaNkulunkulu lithi isihloko sakhona ukumdumisa uNkulunkulu uNinimandla wonke ngenxa yezenzo zakhe ezinhle yethabani kuJehova nina abalungileyo
ukudumisa kubafanele abaqotho. Bongani uJehova ngehabhu, mudumiseni ngogugu oluzintambo ziyishumi. Mhubeleni ukwelisha, nibethe kahle ngenhlokomo, ngokuba izwi likaJehova lilungile, zonke izenzo zakhe ziyakholeka. Uthanda ukulunga nokwahlulela, umhlaba ugcwele umusa kaJehova. Ngezwi likaJehova izulu lenziwa, namandla onke ngomoya womlomo wakhe. Ubuthela ndawonye amanzi olwandle njengenqwaba, wabeka ajulileyo eziqolobaneni. Umhlaba wonke mawumesabe uJehova, bonke abakhileyo ezweni mabathuthumele phambi kwakhe. Ngokuba wakhuluma kwaba khona, wayaleza kwema khona. UJehova uchitha icebo labezizwe, uphuthisa imicabango yabantu. Icebo likaJehova limi phakade, nemicabango yenhliziyo yakhe ezizukulwaneni ngezizukulwane. uJesu Kristu inkosi.